Akasbani Imphal, Ngangbam Nganthoi na pau pajari, ahanbada maruoiba pau. Raija sigi nauna wasak laukiba mantri mangana paigadaba portfolio sing lauthokre. Tourism Festival, Destination Northeast ki ngasi nini chanba numita, Manipur gi nat ki oiba thoram sing utkani. Amasung, laibak asida COVID-19 narambadagi fagalakpagi sang sada 32.3 yaure. Mahatma Gandhi ki sama yangkai suba mapok kumonga mari lainana sandokpa aikhoi gi akhanaba serista pau asi bapuji gi warol na hauzari maki basanda Mahatma Gandhi na phongdokhiba adhyantamiki oiba wafam. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules, and yet they know that there is a power that certainly rules. Hauzik mapung oiba pau. Raija sida handakta nauna wasak laukiba mantri mangana paigadaba portfolio singarang lauthokre. Sorokhaibam Rajana Education, Fisheries amasung kadagi mantri oiragani. Bungjagin Baltena Tribal Affairs and Hills, Transport amasung GAD, Oinam Lukhoina Agriculture, Veterinary and Animal Husbandry amasung Tourism, Thoksom Sektebertana Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Law and Legislative Affairs amasung Labor and Employment aduga Okram Henarina Mahut Social Welfare amasung Cooperation gi mantri oiragani. Mukhya Mantri N Birena Home, Personnel, Planning, Revenue amasung atay mantri sing na paidaba bibhag sing pairagani. Manipur da haukiba pung kunmari da miyoi chani nifunipan nauna COVID-19 positive oiba thengnare. Raijagi COVID-19 Command Control Room na ngarang numidang wairam pung manga da thokpa cherol amana hai. Haukiba pung kunmari da miyoi chama marfudra manga laina asina nabadagi fagalakhi. Masi tharaga apunba naba fagalakpagi masing lising taret chanipan humbudra taruk sure. Naba fagalakpagi sangsa da humbudra taruk dasmik mari taret ni. Raija sida hauji COVID-19 gi apunba case masing lising tara chani marfudra mapan sure. Active case na lising ani chahum yangkai mapan lairi. Anaba humphumari na sikre. Primary Health Center Nonegi OPD service ngasi dagi numit mangani leblagani hairi adubu akhanaba emergency case sing di layang bagi thabak sathagani. Center asida layang balak lamba miyoi COVID-19 positive oiba yaurokpadagi section thorang oina masi lokhalakpani. Center asigi manung amasung akoibada sanitize tawbagi thabak satharagani amasung staff sing na ngasi center asida laktuna COVID-19 test tawthokna bahairi. Tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini. Awang nongpok Bharat ki Tourism Festival, Destination Northeast lisingani kungi ngasi nini chanba numita, Manipur gi nat ki oiba amadi tongan-tongan balamda artisting na performance pigani. Festival asi Kendra gi Griha Mantri Amit Sahana video conferencing gi khuthang dangarang haudokibani. Numit marini sathagadaba festival asida awang nongpok Raija singi kala sanskriti sing amadi tourism gi potential sing utkani. Haudokpagi tharamda Sri Sahana hai awang nongpok lamdam yaudana Bharat mapung phaba ngamloi. Awang nongpok lamdamda lairiba makhoigi top nat amasung sanabi sing asi Bharat ki kala sanskriti gi leitengni. Pradhan Mantri Narendra Modi gi lamjing makhada lamdam asibu tourism gi industry da saukhat hanaba leptana hotnari amasung semgat sagatliba infrastructure sing asi loisilakpa matamda lamdam asi malem gi tourist sing gi fajaraba lamthungpham ama soidana oirakani. Sri Sahana hai awang nongpok lamdamda lairiba lalhoba sing lisingani kunmari phawbagi manungda wari sanaduna lamdam asida tangdu leitaba amadi santi puraknaba hotnagani. Laiba asida COVID-19 narambadagi fagalakpagi sangsa da 32.3 yaure. Haksel Mantraloy gi pauna hai laina asidagi naba pharakpa mi gi masing lak nifumapan hele. Apunba positive case masing na lak yangkai mapan lising marfudrani thoi chonga kuntrani thoi yaure. Haukiba pung kunmari da miyoi lising ama chama kunmari laina asina sikhibaga loinana haujik phawbada sikhiba apunba masing lising marfudra mari chonga supna hum sure. Sibagi sangsa da ama dasmik mangani panda lairi. Kendra gi Youth Affairs Mantri Kiren Rijiju na hairi
लेबाग असिगी नहा ओइरिबा volunteer सिंगना शिक्षा हक्सेल सैनिटेशन एनवायरनमेंट अमसुंग तोंगान तोंगानबा समाज की ओइबा वाफम सिंगदा मियामदा भाव ताहानबा थबक कया लेप्तना पाइखतली इम्फाल दंगसी फोंगबा पाउसे सिंगी मरोइबा पाउसिंगी दमक वाहेंगबम वाशिंगटन लेरे वाशिंगटन थागतरी nganthoi अनौब मंत्री सिंगी पोर्टफोलियो लाउथोकपा अवांग नोंपोकी टूरिज्म फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 हौदोकपा अमदी कोविड-19 की पाउना ngasi इम्फाल फोंगबा पाउचे सिंगी मरोइबा पाउ ओइरी हुयेलन पाउदा चीफ मिनिस्टर न पाइरंबा पोर्टफोलियो सिंग होंदोक होंजिन तौख्रे मंत्री मंगा न पाइगदबा पोर्टफोलियो सु लाउथोख्रे हेल्थ अमसुंग आर्ट एंड कल्चर दी नौना मिनिस्टर ओइरबा सिंगदा पीखिद्रे हाइना चाउना हेलाइन अमखक पीरी इम्फाल फ्री प्रेसता नौना मंत्री ओइबसिंग पोर्टफोलियो फंख्रे हाइना हानबा हेलाइन पीरी संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दसु अनौब मिनिस्टर मंगा न पाइगदबा सिंग लाउथोख्रे हाइना अनिसुबा हेलाइन पाउ ओइना फोंगले राजनीति के अतोप पाउ अमदा गुवाहाटी द लेरिबा एनपीपी की लुचिंगबसिंग ngasi थुंगलरगनी बीजेपी ना अखोइबु मिराई बिरे हाइना हेलाइन पीरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ना ngarang वर्चुअल ओइना डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म फेस्टिवल हौदोखिबगी पाउसु पाउचे खरदा हेलाइन तौदुना मरोइबा पाउ ओइना फोंगली मसिगा लोइनेना फेस्टिवल अदुदा श्री अमित शाह ना फोंदोखिबा वाफमसु फोंगनरी सना लेपाकता अवांग नोंपोक स्टेट सिंगी चाकथुंग चादा चनी यांखै माथोई हेनगत हनख्रे नाहारुगी थौदांग अमसुंग इरेपाकता अवांग नोंपोक लमदमगी लालौबगी समस्यागी वारोइसिन लिसिंग अनि कुनमरी फावबदा पोरक्तुना लमदमसिदा शांति पोरकनबा होनगनी हाइबा अमित शाहगी वाफमसिंग असि हेलाइन तौदुना फोंगनरी पोंगनाफमदा फेस्टिवल हौदोखिबगी पाउगा लोइनना अवांग नोंपोकी टूरिज्म पोटेंशियल बु सकखंगबीबनी हाइबा मुख्यमंत्री एन बिरेनगी ट्विटर दा थागतपा वारोलना अहानबा हेलाइन पाउ ओइरी मणिपुर मेल दसु फेस्टिवल हौदोखिबगी पाउ अहानबा हेलाइन द पीरी कोविड-19 की पाउदा पीपल्स क्रॉनिकल दा कोविड-19 की फिबम सोक्चिन लकली अनौबा केस चनी निफुनिपान थेंगनरे हाइना चाउना हेलाइन पीरदुना थौबालदा अथुबा मतमदा लिसिंग अमदगी हेलगनी लोकल केस लिसिंग मंगा चात्रेट कुंट्रा निथोय यौरे जनरल पॉपुलेशन की चादा हुंबुद्रादी लोकल दगिनी हाइना फोंगली संगाई एक्सप्रेस इंग्लिशतना नौना कोविड-19 की केस चनी निफुनिपान हेनबगा लोइनना नोंगमदा पॉजिटिव केस चनी दगी हेनबगी मवोंग मखाताना चथरकली हाइना कलर हेलाइन पीरदुना कंट्रैक्ट टेस्टिंग मपुंग फाना चथबगी मवोंग लेत्रे हाइबा हेल्थ ऑफिशियल की वापम फोंगली पाउची असिगी मणिपुरी एडिशन दसु पावसी अहानबा हेलाइन ओइरी पार्लियामेंट ना पास तौखिबा फार्म बिल अहुम प्रेसिडेंट ना अयाबा पीदुना आइन ओइना चटनबा हौख्रे हाइबा पाउ इसेल एक्सप्रेस की अहानबा हेलाइन ओइरी थंबालदगी लंग अमसुंग चा पुथोकपगिदमक थांगा तोंगब्रम लेकाइदगी तोंगब्रम विजया शांतिबु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना महाकी मन की बात थौरमदा थागतपा फोंदोखिबा अमसुंग मार्क्स सुदोक्तना कुइना सिजनबना खनाउ नाबा थोखली हाइबना सिंगबा पाउसिंगसु पाउसी खरगी अहानबा लमाइदा फोंगनरी nganthoi थागतचरी वाशिंगटन जम्मू कश्मीर की पुलवामा जिला द सिक्योरिटी फोर्स का खुथोकनबदा टेरोरिस्ट अनि सिरे पुलिस की पाउना हाई सिक्योरिटी फोर्स की कांगबु अमना जिला अदुगी संबुरा एरिया दा टेरोरिस्ट सिंग लेरे हाइबगी अककनबा पाउ फंगबदगी मफम अदुदा संगसिनबा मतमदा टेरोरिस्ट सिंगना नोंमै कापसिलखी सिक्योरिटी फोर्स ना हंदुना नोंमै कापदा टेरोरिस्ट अनि अदु सिखिबने मफम अदुदा सिक्योरिटी फोर्स ना क्वेश्चनदुना मखाताना थी बहुमबगी थबक चथखी लोइसिलकपदा बापूजीना पामजरंबा चाइनागी सैसकपा हो वेन ना सकपा भजन अरोइबदा मरुइबा पाउ अमु हन्ना राज्य सिगी नौना वासक लौखिबा मंत्री मंगाना पाइगदबा पोर्टफोलियो सिंग लाउथोख्रे टूरिज्म फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट की ngasi निनी चनबा नुमिता मणिपुर की नात की ओइबा थौरम सिंग उतकनी अमसुंग लेबाग असिदा कोविड-19 नारंबदगी फगलकपगी सांग चादा 32.3 यौरे पाउ लोइजरे।